Ay, di pa na, liga ka Mauri, no kami kanta kaya bayo, yon tapito, pandre ba panin? Kanda Mauri, no meron na rin tayo kayo. Kanda pa rin Mauri. Ay, kan pasinda pa, imanya sina, waki na kondara, puraw no tayo kayo. Kamuri nga, arakailawan kayo tayo digi. Arakailawan ko ng kayo tayo digi, kanakamuri nga. Teka tebwi me teuana tayo digi ni Borau, inanon di teka. Ya, kami uri ko na bang kwere ko metaku online. In the live, in the Facebook, at the YouTube. Kung na uri na bang ko metaku yay. Tao, ko metaku, sinano ko ni Ginibas, kay sinano ko darawa, ditabara ko metaku mayay, in the live, ya ka kami uri ko na bang de, rawin na temeron tayo digi kayo. Ara ka tebwi me teuana ni Borau, inanon di teka tayo. Ya kami uri ko na bang kwere ko, kung oray lagi nam radio, tao ko to ka nam ka, ko katanga FM 89, kung oran tayo digi kayo, ya kami uri ko na benta di kayo. Toko kung wala yon ng buya, ilagin ng radio, kaya ipo inanon ng mouse, ya kami uri ko na benta tayo yun. Kung na uri na benta, katabi may teuana. Di pora uri na teka. Di kaya katabi may teuana tayo di pora uri na teka. Di tayo di kayo. Imanya sina, din na ko inanon di, ara program, di tayo di kayo. Sina, tataro ni busia tami na roni ba na ron hira ni kakapayera may mona ni karokotokin sa tataro tatapore ko mena yai tatapore ko mena tok may nung ora may yai sina katapot siya wawari ke sina buperaki an tataro tamera jasua sina boy ko sky tao ko bukin de mewa de merunga ko te meto nanganganira inon topong teuana metuana tamera sa ro ko na rakatubi metuana ni bong ke rakatubi metuana taidiki ni pora winon namtek sa busi ko tamera ko na kakapayay na nun tayo di kayo. Ko na busi may na panasimay kaspungay na metam di tayo di kayo. Stime to ani kairuan tayo na ko narayang ko naramakuri artete ani kaway aratartara na mekin no. Apay karali kita suwa akisikoroy sa uruay na nung memkan. Sa busi ko ni tayo tamera ko na busi may na panasimay kaspungay na metam tayo. Ko na kaparayay na pure. Ano tami roy di. Pay inakaili na nun namtek pasinako na ni meta to no tayo tamera sa busi ko. Sudung at wari na takin nam takan ako rin tayo ang na timerung at korakorat tininugoriya pero ako na takin nam takan ako na numem kanta ni kakapayay na may mo na yun karokoto kina pa sa busi ko pay kaya taron ako sa king sukororoy may kororoy na si may Yesu Kristo at ibuning ayarawi or sa kamyaw amen aya tayo ko ti tong ni mic. Aya, ti songoran tadi kayo. Imanya sina kana ko te kuna chokorana. Te tadi kayo. Irang ni kukulay, irang ni kakatongan. Te akin na ko min te tayo. Pa tuware si temetua ni porau mangaya ke temetua ni kairira ni porau wakina na te ka Joshua. Inulun te bui mewa te bong. Ya, korong kaya naka onobi me wowan dirikin te taidi kaya de bong ayo. Onobi me teuana. Ono wat teuana. Ya korong kaya naka onobi me teuana. Tertaki angiroi. Sekarang wen te meu kaya te metuan nangan de mania yo te merungo te nukoria. Ato kora ni makuria te takina ta karwaya. Te akan Yesu te bekiara ke naku heta. Sini boyo sikai taua ni merungin te mania yo kaya te metuan nangangan na. Sinabusiya tertaki ang iroi pena kira kena ko muay kay. Sina ang banaran ni katikiroi na koina. Din te kunari happy birthday to you. Aya nakatuwa ke? Happy birthday to sing. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Jesus love you tiataratake. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you.
Jesus love you, Jia Taratake. Happy long life to you. Kona te ke ra hoi. Kona te ke ra hoi. Kona te ke roi taratake. Kona te ra hoi. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. Herapa. Oh, nabusiya tunay ni. Jekarisa. Pena kera ke nako muay kayo ana tataru ni kakapaya taratake. Korapa je tunay ni. O sa po perakin tatar. Skara po kos na po ikuatwara ako meu. Roi rin tatay di kiyay. Ganun tatay ayu o sa tapekara ke panara ni kakaitaw o ande po iku. Kay kwasan ko na ni karukua. On taratake yam turo. Inanon kakandi kito wana anaririk. Inte po ngay. Sine po iku ni pa ini kapeniti Atua. Pa rokon tarataken tatay ayu. Puli may room ti Atua. Ayares pupusiko. Ni pay may maka. Pa kung nakakapaya. Inano ni meaw na. May marararik. Ni vetian ariasa ni Taeka. Pa enerik. Pa amtoro ti Atua. Ni Taeka spangana. Kes pangara. Ares nariki. Os na nako. Patanta tekina. Am Taeka. Ni kaputatio na pay. Mena irona rona inanon pong irakin ni meauna ay ka tapi inatapi ni kaya ni kaitara mangaya am raw am kakapaya ina mena irona me anausu away po ni ngaira ni kapani ay kisron tayay kakapaya ira na ba ni kapani nanon tay di kaya away kay aratataro kaya kaira may sinamakoy irong na si Maria Yesu. Amen. Haya, sina busiya kain peso. Pana kera ke nako muay kay pa nanganira mo ni kunay kan tayo kayo. Kanda ba kain peso? Ako kanta ni ngayasan tawroy kunami. Sis.
Sini kawai ai karo awan mai meni vete ai vanai di purena te meu ayo ake ate kakukurei si teu ringa pena no kawaki hai tatarong keyongota tom te tapoa Yesu raonai taika ki pei meiro Yesu tawa beong tai nako kametoa kai dai ni kawai ka yagi dori kai dai o manano ai mapun yo mosinano Yesu tawa beong tai nako kametoa ringa aro anikai si pora ponake atokini kawayu si te meu ipukin te kakukurei arena katokanano Menkei ang anikonano hapo kairi meu hake ariki meyu irarikim ho mekea au kona pai ia busiko kora korau kawakinai hau kairai tainako Yesu tawa beong tai nako kametoa kai dai ni kawai wai ka yakinori kai dai o manano ai papun yo mosinano Yesu tawa beong tai nako kametoa Ayo kakairai au manano ai papunayo mosinano Yesu tawa beong tai nako kametoa Sikarapaya kain peso nukunaya Yesu tahu apa yang taina ko kametoai. Pun nakiari ka sukona ndono mekin na pena ko nan tahu apa ira asina ko na nga papa kayai. Papo si Yesu Kristo. Kampe sindaba nukuna mi kain peso erang tamero manewena ni ko taki mete pana erang tamero na pena ko ren tadi kayo. Kampe sindaba sinabusi yang kanya kain pondigi. Pondigi kaya aronia tayo aron tayo dari kan tayo sinabusi apa anang kan dia na pe kunai to korana na pena ko ren tayo. Aya. Kamu kata urawa di tim song di takatini kora pas nanya
Ikakuaway raw nako kay suwa ikuawa payay timenga hekarawa kipuku akarawa kinakon tikora hoyay na paybuki nako meilay nori ay karawa Erapa arapa kain pondiki lukuna iya di asan nanganiran tadi kayu yuki metaruani karawai buku kampesin apa nagtamero manewin kuna miya ni kutagi me panami ya kamang ako tadi kayu kampesin apa ngai ya ina pe ya tai ai tu mengai si menga ngorana panai ya tai i menga ngani ya tai ya tai pana menga ni ai nabusia kain di the choir dia kakana ko the team song ang kami na bede kana kampas kam ko nanti na bede kia kan the choir nani ne kan bikin be korpu kama kira kira ko mo kai ni kana ko the team song kana kampas kami kan boli ka kan beso kam ko nan join na be o kana ko na bede ko me meta kundi ko dia meta ko tayari kina be mane be kuna yo irom ko ko na bente ira kin na ko mai join na bede janin today o pasina kain tatakaruaya yesu ay sa busimay kami ni kapene kain to kuya kama kira kina ko mo kay kana ko team song ay tabar ay tabara nakorek ong kuya de ko team eto na ben hani be meta ko to yari kina ben mani meta ko na yo irom ko ko na ben tira ki on na ni na ben takarwa yakin Yesu Kristo today digay
Rapa, takina Yesu, takina Yesu. Tatapara ko menayay, takarwaya Yesu. Ko teka inalikin takaway, takarwaya Yesu. Tapmenda taku. O tirat pa yari, takan sinuwaki. Saki metakinan Yesu. Tapakan Yesu yeta, ba sinaba de kwa enda yayo. Kamba sinaba mi tim song ari kamasan nang enda yayo. Ay wala tadi wa mano unti tadi kay. Sinang idoko, sisira ki makaya kay. Ay bugin na mi no wo at sisira ki ana kaya kaki. Unti tadi kay. Oh, the sila kaya teuana yon tiakan di tapes, pitagin di tapes. En awatakin nakon di dedikin di ngabong. Dahil kayo nakanakuha kumano ake wowa pa ye kanga apabakiya dautana rawan nang itawa re open kanon roy the main patch de yo. The tapes ingkan de sila kibugin pitagin di tapes. En anako ntay dikin di ngabong. Ay mana sina din nako inanon de sisirak mereka kaya, sina kata buat jauh wadirik, sina buperaki antar. Jesua aku mak, seru kon jauh ada sina nguraya kaya kan sisirak kaya amena inanor. Sika kawai da Jesua papunda sim ngaida, ika aki tahu dapat kau dah mewana ra, nikona nota namtek. Masa bubusi ko kaya lagi dah irom tami meroidi. Bayar nak kaya ni kau tahu dah inon teteka, asina ngoraya kinan tayo. Sisila ka kyamen ay nanor Jesua ko biya kota ira yan tayo. Sita taro bugin teuana na teki nam tek angan na timerung at korakor. O din ni kori abe ako nang takarwa yam tek na kono mem kantani. Pai kaya taro na ko im saking kesu kororoy. Na ni kororoy na simba Yesu Kristo ay ngayarawe oras sa kamyaw. Amen. Ay sa busmaya taratake ang iroy na kumuhay kay bugin kaya kan sisilaki. Tayo. Kasi na po. Tadi kayo. Ay naron na yasan katano tag wo sisira kaya sinakaya kamon dai kayo tinwa sisira kaya kapon dang ni kakanwa ay yakas kwarto wana kan bana mono pay na kondegen tay ngapong ar tibitak tayakan tibitak yon tapes kakaya na bayera kay ipitak ita tapes ante bisa an sa kanang ko tumono pay na kondegen tay ngapong bantay kayo na kanang ko wo sisira kaya kapon nang kakanwa na ba ukanta ni nga ba umenay kay ko sa sisira sinakaya ni bubukiyon or kanta ni batami ti kuwa puning ay na kay di nanon kaya kanta sisira erang kakawa ginanon tay kayo. Ika nga ito mo ang sisilag, iya ka nga anda wata kain te paibar. Kay pun sine ye wati ay ni. Antay buya na sin natam. Irang niko kong rati silag yayo. Iya ka man nataya na ba kung minaya di sa silag, iya tahanap ito tabo ako na kumayay. Ngay irang karaba ko, ika itaw kayo kung nanap ito bakam sa silag. Inanon da dahil kayo. Ika nga ito silag, iya ka nga anda wata kain te paibar. Kay pun sine ye wati ay ni. Antay buya na sin natam. Ako, ana sinura kar kan pai tamakoro ne mawa tiki bone yawa awana pong atam min kar kan teta irona wani pupua teridik aya kar ki ya nasi mane maine sinura ka yatam ba erang ini mais kurukuri nasi na mane mais kurukuri na banasi na aine yasa ni kar ki nanon teta yai aya te yakin ba mais kuno ta pai para kuno kar kan pai ikure ka yeno disambari yaki kapani yaki kanwan tebong teuana ba teuanan garakinak ini kar kan pai mangeno pa garakinak toh yang buburakay, diba? Para sa kunan, wari kaya pa yang buburakay, dawat ano. Ayat di, diba? Para may mo man kargan bay ka akaw wari kaya kina perlongolongoy ay inanon, diba? Para seta atam maniyo ba akan ako kimayetin. Ano to mo ba yeseta yan? Kaya karo ate buri ate aswa akan ako yan na mayetin. Panan ako. Panagi mga nuro ta kay ni kameo. Nangayari ka na ko ayo ate aswa mantin na ro karetin penadi pena detano are punna na kimayay. Oya kakiyan ako tiyo matari. Oya kamenay etayan kirupumi dan may nukuntin na naro karetin. Nauramakan taka bang bibitagin ako. Pa enakawag na takay. Ar takaway na kunti takay ni kambew.
Nanona ate to ko king kayata mani yo pana ki manganura ta kay ni kameo. Kiasa ni pure. Matanti aso. O ayo nga na yakari kini kabane abung sinakun tenden narok. Nanona kay ay yakari kari mina ay ko kari ki inanon tenden narok. Akari king kay isinanakun tenden narok atam mani yo. O ay anabong atam imin kari kan teta iro na wanu bubuat diri ka kari ki anasim mane. Maine sa katayan karaba bari ko yon hari ko utar. Ang kita bubuan na ni mariri ki anariri ki teta. Ita baka mata teta ke. Antay teta. Nasin na batam ke. Teta. Uni animuin tuware siringag. Ari antay ko. Abera. Siringag abera ay mga karigi na batam kariga teta. Awan nariri ki teta. Kita bubuan na ni mariri ki. Te bubuan ni mewa. O karika enus. Suangira tapai para imin na karika teta atam o naririki atam o ni bubua. O kariki anasi mane maine karika ni pain mewa o nurunda sasan warkia. Eta kuna pa naririki teta imin na riasan karikia o ni bubua o isua naririki. O kariki anasi mane maine karika ni pain temakoran mewa tiki pan isu. Era kini mai singkai dia mata yasan dik. Samara isna bakan wanto pa nante kini tayan ni karika ikarang ni mais. Ganuan natam, o siya siyatam manasin na bari tita, may sinabanasin tita, o nasin natam, aritarin kain manin, apat hindi kinabaygarang ni mais, detayay. O narinig tita, may nikargan nyo silo na wano bubuo, o isididik, o karigyan na si mane, main. Sarisa na, payongan na, iyo tatabay, sinamarurogin. Mga yari, angay ka kuna ay hindi kaya bun, nasin natam marikain. Sinang inuori ang bari tita, kinakita para bangki, ina ko kain, mantin na naro ka. Gena kon teta batawana ena kona mari kariki abuna mayare te sida ngani ba enang kariki abuna maya ko gen enang gide maya abuna ware ya pares panang mayren ayud to pa yan yan natak ya sandi ti ama tarang ni mais mayare ta kantar ngatawana ekona na poniyin makano antari na reteta tengkain teka wowa ekona ni yin mapon manena ake kanwan natam mani yeo parang ni mais guru na siya imin kita nan den narok ariyetin ileya Aki at kangangan na yun. O ito yun, ako yun, mga iyay, paano kamati kain, no, nakarigya kikainan, kay suwa, kimasina. O iyo, kanikinaya, kain, pa kawan kamati, kilong timan ng kanaya kunya. Ano po nuriya, iyala kaya kanikinaya, kain, tiyaswa. Inagsiningag yun yantay. Nano, yung may istiwa matayasan no sino. Yung may istiwa matayasan ni main ako. Ngayari tiyaswa, ikatana, kain, pinagsiningag. O kanikinaya ba yung anaya gisiringa giru ya dokora kaya kinangina urbo ya detaya yo idari kiya na sinata may ewa ka mane ka diniman arang ni may sukurkuri gina siya mane mane ka agi kurea kaya te bai para ya kiya nga detay ro en ko warere kaya ibun kain ya pon na kon detay yari merenan na ye ni ay kain ay ko na na punin may mane na ay raro ke kanne warere gen detay merenan detay ay ko na punin kain ma ay nasina Ayo, ena tarandang ni kuwa warki. But they ain't mamana minanon muandri ki te bodo namada. E pon na ki atonga ki payabure. Keto ya ki kakarawak. Sino mi hindi ki ba Abraham ki Abraham arita may atano ni mag e na ba pon na imana na ni taray. Sinora tayo kandan karkan pa wawi de bimba wo. O eta ku Abraham pakyoy nang kaita ko nano pon na ki makan deswan de tabuay. O ani na kamati o pon mana una ba nei panasin tamaw. Masya kinasin sinaw. O hindi ki babu. Daraya. Aya panu kita yin kagin mina yarang ikan. Panangari es pawagi na kita bodo nama dada udah so. Konda kaya tiwan na bayo. Kamay siya amada. Kapesya kami. Kapesya yami karik. Aki at kangan na iya. Apuni yin matukura kaya ka. Bunay aya kura kinikan. Ito ko nakarang bayo wabi mawaw. Makuna na kuwa bawa na ko yaw buwa ko nakare kaya buna si warita ka mayaya Abraham kaya mga yang wabuna si narita ka e kanana ko naman ako yana bu nako yana usu na ako kare kaya buna su may yaw ko ragin may yaw bu ayan na akita ka nga anda yari diyin ni kanaran ito ko nakare kan bay wabi mga ano tira kaya na ako patanaran nako nanaw speswara taman sinam o kare kaya boom mayay may bukoy na sindapan, arimanan sinam. Ayo nga taran ka suwaranda po ngayon. Anis taraya, mayo, tapay abundigin, tapay para raw. Tiyaswa, ebon kariyaya, o yagi katabuat ay yay ni kitemerin, narun nanong ko.
yes baka matuwagin na natay mote, paya tabuagi, paya kahit arana suwat ya suwani kaya nis matea kai. Sinanori gibong ang tabi uban ano, na natay mote, ya tabuagi nga na dayin. Naroon ayo at dayin ni kan. At ako tatakan kauring nga rin ako ibong at ibing mga nuwar, paini manam, ari na sintamam diyain kinasin sinam diyain tao ya bungyag yabam, kaya bungyag hindi tapatuan, kuna tay ko si paya ikariyain karabak. Yo tatataya kayo. Kunagi kunan nora bibikanin manam na sinam kitarake an iyata buwagin kay nanatay mote ndatay ay pain na sinubum tamam tiyay ni akari ka mayroon tamam pun manam na iyay kunatay ko tapay na riyan karabak iyata buwag ndatay ay ya pro ibedet teswa pun ngay mga pun ka tiswanan ako yay dirar ay bukin na tibutan na mata erang ni mais teswa yasa mga korona babae ya bon ndatay ay ang kana tayo tiya manana ana sintamana kaya na sinsinana manura pa in the yen area ni karabag the money ang kana tayo nura pa in the one area ni karabag ni yen o kamama yan tiya bebay o na tiya gina ko imatay na siya yakorak yakota pa in karabag inawuta na buwaka ipurian yapurian inaraga kain tiya matayo ni mamana na ana sintamana kaya na sinsinana chuakawat makuruwawi may siwa tigibu wawi mawu ay nako kain may mata ni iyo ay may kantiya bare nota dahil may nakundatin o kain ikawarapuna ayo de sirak apun potong doh de sirak au kandang bangko de sirak epon mena na baigayam sirak mayroon kain giba era kaya kina pa bun kain ay nako kain may mata ni iyo ay may kantiya bare nota dahil may nakundatin o kain ikawarapuna o ay kari kiniyere o ay bungi enok o kain nebeti ekati atakawa teuana o ay ara na takawa pa enok paingon na sina Suring ay kay bayan man ako tubutan na materang ni mais tiwa maten sandik. Ari nano nang kan makanas karawan noria. Sikuna no raron tirong ay kuya ba pontirong ay kawari rek ag de samari iyon deta ya baba kyarik. Eye ni kain ay ibuna awakati atakawa. Inang kangan kati atakawa mantay. Ya kati atakawa matibutan na mata. Bayan mais tubutan na mata tiwano ari nota. Ari kati ay atakawa. Kain. Na madari kay kabas sa kanya kana bentyo ano ay may kay ya maisi dadayo ngayari ako na buka na bakatian tekawan sinoraron na ko riyak papun ka wari kay ndongon no pa kay asa ndigin dadayarang nimban eye ni kain no karik awakati tekawan mamatay kabas sa kanya kana bentyo ano nota akati tekawan mantay mamatay kabas ay mek inota kan ba ita magoro tuwa na wawi mawanu ay kakapaya yan aga kay Diaso ay ta ko Diaso na ko kam na pas ni karik o kam nakabasa kami o kono nap anro ita kanta nga ron Diaso eneriya in konda kay dio na banariya ni karik anagi segundo ta buasi tuwa na manariya indako on kabesiya kabesaya ya karik awan ni kaya kanta sila kaya ang warerek ya kang anda wata kain ta bay para kay pun sine yewa tiyain esa ni para na konta erang ni mais tebodo nama da inaron da yayu nasa ina manasa mane inaron dirigi sak dirigi garoba wanu bu tabun na dirigi tisakarik ayatam para kain da bay para angko arang napapagiri inaron nasa sandoria mga yan banang make sense da bay para yaki kunahan kahit ara yaki kunahan mga tabat-taban titaran gi sana orang kan takawuwan sirak ya katumanan matakadinwan si sirak wuwa de sirak indowana tira ako ron takatorika, takamasu, teisipong, awaro rin kita bewang, kay pun si teman na tiyaso. Era pati siya, nilang sigiloy. Tira ako, inubukin ang kayarang ni may saro, kaya kare sa ino ng buong ay kay, tira, tiyaro, kaya kare sa Siria iniria, ibukin kami awaran akong demewaran na roko. Raw, ayot, sila, erang ko kongora, ito ba, yesan ka parang kaduta na kamatata na ino ng kongora yon, may sinaro, pa kang andik erang na mais. O kanano pa to ay kinang panindo yung ram tayan ikaraw tayak kanano pa to ay kinang kasi nangatay ni mga rinanon na ako bubusin da tayo yara kaya nang namay istiyaro nakaya na tayo kabawrin yebe to tumakurawa ni mewa sitaman na tuwa o sitawa na tiyon mek o sitawa na tababe sito o sitaman na tiyaswa artamaya matan ka banaya ariyan ka banaya o iroyan ka banaya o inanoyan ka banaya amen raw ito ko to pa para ba sitaman na tuwa Sitaman na teuya Yesu, kanano ba taman na teuya Yesu, ya kaman tayakin na pauron, tamakoro tawana, tamuani ko rito tamakoro tawana. Iyak sipaki Kristo. Pues sitaman na Kristo ya teuya. Sitawana ti ono meki, nano enapundia sitawana ti ono meki. Pues sitawana. Enaria naki mahorokora. Abu kita punta nga, may sintero ni Kristo ti onaban ta bongayo. Enaria nakikin na ronat.
Sito wana da babe sito. Kanano pa sa suya na panikangay, sito wana da babe sito, sito man na dawe, sito wana di onamek, sito man na di aso. Sa nori na bangane pa nga mo antebe na ko may kay. Payo to pa yan ang kakawag. No no. Pun sito wana tiero na babe sito. O da babe sito sa nakano da wabong manga ito bongin. O sa nakano di diri yon nan. Merang kakawag kay sanata iba pun sito man na dawe. Sito wana di onamek. No no. Ina pun di ang sito wana onamek. Ina pun di ang sito wana onamek. Sinaki makoro-koro. Posito wana. Na yero ya kain the Muslim they the one God Allah. Pusi ngai. Awa gerik. Ngai na bagrisan sinapundi na bando na ban sito wana. Ma te ba ya kakawa ki patiaso ya kamen kateria te korak. Ata nani kabania. Ay rana ba Isaac. O mata ay Isaac ni bong ay kakaisira. Kuna na rana ko patio ama ko Isaac ingo ni bong ay kakaisira. Ma ay oroi na no maka ya ki Isaac. Aki ata wana Yesu. Na on makina ni Yesu. Ayo te Taeka pun teakin da bai para. Te koso te bi mawo te bi mawo. Amais ai kana ta ba ayo tiero ata kabania ayo to kora ka arana ka tanan saints tanan santo tanan Isaac. Mayo pun na no makayero ay Isaac. The patience of the saints. Those who keep the commandments and the faith of Jesus. Ay kay to kora kay akawakin suwa o ayayya on makina ni Yesu. Sinari sana ito ba? Sasan karawan ka para payara kay makoro-koro tiaro ayan ang mais sinta tayo. Iri ki man na yo para ka sinorian temuan ne kare sa rete imini Yesu. Iro ya botoro. E kota kin to kosos makoro wowan. Ate ki bana wowa yon Dios sa may naina. Dios sa may naina. Punti kare sa punti oni me ki amonte isak monterang ni kora-kora. Ay punang taki do to temuan tay. Makana sinorari imina. Kana ti oni me ki kora-kora isak. Anare men 80 tini pui matawana na kon tebu mindo Yesu. Ema kos Dios aura imina no era rabo buangan te kare sari sakari. Ya pa ini kirira kinta tayo. Ya ikamama te kamama te na kon te kare sa. Erang ko kon makiyo. Dios aura ti oni makiya era rabo bu. Ti oni makiya Isaac. Ama inaina era rabo buan te tayo sa sanora te ngorungan. Era rabo bu man 80 tebu buan na kon 313. Ay mina mga kosa na ba Diyos si mina at katenua at Diyos herero Diyos herero detay yo era kita kangangan ti kari sa nigirisa na ramon ti sakyan ari pa ni gina kari pa ya karu pe wagin ka inte yan kate ni pe kan may sinanuk iarin tay yan kuwa ka sakyan na kuwa ta para iarin pa ya ka sakyan na kanta ni ngati aso arin inanon ti kari sa omon ti sak ti kari sa na yun mga kay ni pa ya ki arin inanon tayo 313 na kon 538 ayo oro detay karu bewak de kari sari sakari ngayon sinuraron ta kangangan nan mga kos Diyos imina may otuwara to kayo na temet okay enang ekanta nga kita tayo ba ayo bundong ngon de kari sa nigrisan may mini Yesu ri ka era kon tayo ayo enang bunimet dag ba simen ang bunimet to kuwa ni girisan may yakimet Diyos ay may men 538 na kon 1798 ti oni mek anang imet. Takamimi ka na sinura to kausya sa makorona te bimba wowa. Nano anang imet ang kay ti kares ang tiroyo 538 na kon 1798 o yay te pa yarik. Pa ipirin ako ti ay na kon tirowa. Ari yay na tabo ya katawrawa giron tieswa. Pa na kamera kay yay tenga o wabubu o ununga undabong. Tenga wabubu o ununga undabong 1260 kaparabor ka na abu dito. Nayo te pa yarik giraw. Ayo to ba yer king kay panano tiay ni hada tiya karesa ya pirina kong kay bare ayo kakara para panang kay deta ayo kaya pa ni ginak ya pirina kong derawa deta buana kara ba ayo tiya suwa ya kakamara kay ya kakawakin na benaki buat yoni magare nang matiare enaki ko na ano kana sinuraron tiya karesa seta ya tiya karesa tiay ni ito ibukin tiya karesa Yeremia ono wo yesan ka bota wana sinsun tiay ni patiay ni tamaro ya kakatik kana sinora ana te akabauro ni korundo te makoro ane te bimatawana te kibana wo pai tangiri kami te tangira kora yana pai te aswa pai mere kami na kon temane asite manna pai yang andangan ni Kristo kami baka nga te kipono Isaac ayo punte akan te karesa Isaac oya ko singkan te kanikina ya papa ki karaw to ko sis te makoro ane te bimawo te kibana to wan patiay ni bakarubiak rabore patiay ni bakarubiak intay Mana makai na riyan wena yon na suna te bawar te bui ma wowa te te. Ayu te kan doi te ni te kare sa Isaac. Are te kan na
iwan and the causes the Mauri to be my war. Antai Tianan, Nicabana Tanka Metabai in the Bible and Cabane, Apenica Wawa Tianan, Puntia Caris. Puntia Caris. That's why Benamos and Anora the Bayan Eric, the Mauri to be my war. O think about the women and Mawa to be Mono, or Tenata, Casina, whatever, Nayer and the Karanga may win. Benaranga and win Tiani, Penak in a Kara and I would take on the Karanga. Or a poor Tiani Ontano, or a Kauria winner Ontano, or you at the Karanga, Casina, whatever may win. Are you to buy a Congraro? But Tiani, everybody got an on the Roa. Tatan, Yamamon Casina, one of the Teran. Ete book in the bottom of the Titan book about a Mari by the Karanga, and a Teran or the Karanga, Ibus. No, I did the book I was in the wind, and you need the winner than a singer. Mel, where I may work made on Nontano. A book at the Caresan, Ontano. Tamimi and a Sinorian dead and Brabis, Sakapara Moran. Rana Gonori, Getata, the Capacawari, but not a norma, the Macorak norma, the Gabas, Mapota normata, Madayan dead. Yes, Yaparan and Teran, but the boat norma that best. Canapa the Karanga, Abus, I did by the one, by the Tangan book, and they did the boat norma that best. I'm running up in a city. O tinata Casina Wateran, Nayer and the Karanga may win up. Penaranga de Wintiane, Penacaro and Utakin Conier Karang, or a book at Tiane, Ontano. Row. Sinora Tiane, Papa Matuagan about you, the Papa and Catholic, Bresa Gitaviro, or Capara Tiane, the dead and Brabis at the cautious the Mauro to one, or the Mauro to be the war, the one, or you want a Caparapara, then a footnote, the Papa you. Tiane, Kaikonakan and a boat and Nama the Deswagi Terra, or Kaikonakan and a boat and Nama the Deswagi Grison, yet Nakarese Yesu. Yes, Roy. Sitabo, Sitabo, Tacaparapara Mayu, I don't know Scaparana, but dear Cares at the Ainan. One of the Bibarayu. I had a 7 Sitabo on the Yay. Sanoria Hanaba, or I know that the man has received by Yarak and Mayantano. Conora Tianarin go a boga you don't know. Anta you on one, or as in Anoria Totan, Puntiri and the Baba Mayaka in Gauriga. In a boga, take a sari, you don't know. Yontano. Tetano. O se na nori patera antano o inora te man nasiri siri ba yara ke mai antano o ye corona ka wai ka yeron koron te sibu te dei anta ya daga na kai ayo pente kan tie ba bo wa te tau te ka bo e wa ke man te ta bo bo wa yara na but the new world ayo pente kan te ta bo ya ke kai na ya ke dang bes kai na is way dang populated te ta yari kan ba na ta yan ka men kami kai akam study the geography. Aquí ante ba unuya yo ante man na yo. Pa ate ba unuya ye. Nanona. Tia ba aquí ate uya ye. Aquí ate ba unuya yo anda sunte man ne cosa aquí ate uya bo punte ta uteka no mata. Ita pa yari inde giro mi ba ante ya nanona kende da ante. America. Pon America boga tia ine yo. Ngia gora te siri Europe. O mana nga takai buka te Mayflower o iria te ora ke May Europe grisen na ke agara barabaya o iria de mana ngane na ko America ni katani tiebe no mata ko no mata ni kakaya maru ko no mata tinam ko wa ko ta America pun no antano ite agina ke te brabis pa ibuka te ni antano o America e kos me yantano pun te brabis ro yene ba ndata yayo kana sanoran kan neron ta kanikinaan nagi sinoria man 80 tenwi matawana ni kangay ni karwa 1798 enang imati tie karesan erang nisa kyan me meu ba boka ndata yan apon na Amerika amon ka teuan teron bododans makora-koran teron bododans matawa ewa ki roy may Amerika punna nero kuno rin ka yaron ka ba na berin wera ke may Amerika tanan naron bododans ay kakin tion na bayo paano dita po kuy no matayen ka kaya maro kuy no matan tete ni kawai paano punna na sa Amerika desu among otap yon Amerika naron na sinorian ko na anak ko ina ko man terorondo men 538 na ko 1798 awara ko tanan wow tenses ora kageta ko ba sito pa parang singay ina ko tama John Nas aris ka ko wana ba bakahin na ba araro na ba John Nas sika ko wana ba na ko wari sito ang yabe ron tiyo po ista mo na mayeta ka bodora eria iriki tirango eria iriki ran na non tiyo na ko niran na non amat po sita po anak ko John Nas mabitur man ko rak makanuangan John Nas yang nang hindi ka rin sa dayari esiringak ekabuya ka giyon takay okay Father Martin Luther, okay? Teta Martin Luther, teta kena ba? Ngota na ba? Teka mewak inanon John mek. Ire kena ba irona to kuwan. Si ben ni iri to kora kay. Sita bo ro kuwan to kora kay ni kaban.
Tama ikay, ay kawaman na ikay, ini ko tag John Calvin, are ngay ikati tanan ni kares ay karang buburang kay naron the Congregational Church, Madarana, the Presbyterian, the Reformed, ate mayroon John Calvin. Syria na ba ngayon? Hindi tayo ba? Na ba nakuha? Hindi kinak inanon di aswagi. Yan, Anabaptist, ako niya, tukuha yon the babasito, at akatapok. Yan, taran. Ngayon na ba? Kain the babasito, ano ba? Syria na ba the babasito, ano, sikakuha. John Wesley, mga rukong na ba tiyo, Wesley, matamew ni Isaac. Eh, kasulu-sulu, sinura the Wesley, the Methodist, kaya nang bubraga, ibisi, o arik. John Wesley. Sira na ba nakuha John Wesley? William Mira, the tag na kawagin ni Yesu, yung nga kaya the events, the tag na is the calculation nari. Sira na ba William Mira ba is inapunog Yesu, pa puntagin na Yesu. O ano na rin na ba kanon tiri, wo the bong mangay. O yan na matatas one time tituk. Ay ay no Yeshua matatabas. Kana sinura de causes to makoro to be mawa, de be mawo ay na no makaya kay Isaac. Aki ata wona swat Yeshua, mao ni makina ni Yesu. De kangay Yeshua, kana na ba ko nakakaya tira is wag na konti karesa. Kuna konda na tega Yeshua. Ba kangay tega ni tayo anu wabi na konti Yeshua mana tega Yeshua. Kana ki tete na yeron te tega yo punna kena patakara ngay na anar ko ri. Ki punna ket yo tan tete ni batang there is no light in them. Ina punna ket yo ta kana no ba akin na konti Yeshua mana tega Yeshua. Kanaro no ba kumenan tiaro. O kana no ba eira na tega Yeshua. Koke ya kata kanano ba ira na teka Yeshua nga ba agya takanga. Si ana yawon teka na pakakawag na tekan. Peta kumata yu tamo ko Yeshua boni Yeshua teka na diki bon won badon. Aki penen din wen Yeshua kana kanga ina ko tuya. Menarin na ni teuana teka tama wari karaw amen. Raw ayo banao mayana na teka Yeshua mandamaka. Ikota to ko yagi karaba. Manda ko sa bad. Sinataro Mauri, tapatabuaran to we. Yesu. Nakanana pa siya kitawan na teka Yeshua. Sinaki din wen Yeshua. E punta ko Yesu, aki penin din wen Yeshua kanakangay na ko. Tuya. Ina din. Ani puntawan na teka tamana. Ari karo, amen. Takabanian kanikina, sinaginayay. Tika rin sa takabanian, tiyon na bayo. O yung tirakon na kontiyay ni Hari, ay naku pinabukan niya na sina akitapimang. Akia kakawagin na naswat Yeshua. Nantawa kosutan ni Yesu. Ayo kanikinayan doy, tirapat at takabanya. Diyon na bayo, itekin na mananaw, mantapay para, o kanta niya, bako nanuri, o kananabog, kung mga pangkatayan, nuri yariki. Parang kakawag, sinakain ni kabayaran siya, nuri, baka nga. Tatan, yung nakontiyay ni Hari, o nakunbukan niya, na sinakitapimang. Nasintiyay na yun. Ano, tiyakares, nikiran tiyakares ayo. Ari, isukong kayo diyan na ba ayo. Akakawagin na naswat Yeshua. O tawa kosutan ni Yesu. Tira kosutan ni Yesu. Kaya panan kosutan ni Yesu. Raw, ayo kosutan ni Yesu. E pun kaparana pa tayo para. Tama ko na tibin berwe, wag tibin na tibin. Kung nataron na uri at Yeshua, pana kosu si Yesu, punta main, tete ang propis. Raw, ay kay baya, ikaw wuwa. Timon, tibutak ayo, at kapan ni ayo. Ikawagin na naswat Yeshua, at tibin na ningutak matatapas at kaisipong. O at wuwa. Inaya irona, tete ang propis. Kunori ang diyan na bayo, punagya tiyakaris. O itete mananuwa na tukuwaro kuwa po si tiyakaris ang kaisipong datan nga mga ogni Yesu ay kaparada tete ang propis. Tanira o tokosus. Inaya inanon ba yung tiyakaris at dinikira? Paya ka na uway kan. Suwagit na buwina. O ni kutaki, at tete ang propis. Ipaniroi kanuan tuwa kaya yasan kami niya Yesu ay nung tubutaki at kabanya. Ari ikari kuruwag na noat. Ito ba ikay ni kabanya? Apel ni kari kuruwag men aro ni kabanya. Tikaturi kay nanona. The Kamasuna, the Borau Dance, the Methodist, the Babasito, the Ranari Kitanana, a pen and men and Gabane, the Bobota, I can one Terapata, the Cabane, and the Bongayu. Are you rowing on the Yang, the Muyo, the Cabania, the Bongayu? Open Katayan Warrior Yama, young and Waigai, Mananon Wow, Garden about Desua, Bonaya, Taro, the Caban and Wow. In a coming at the Wow, Okonanuria, in another Taeka. Ikaw tayo kanano patoya Borau yung kanta nga maayong ko yan ito ko sisirak maayo ro ito kuwawa ay tiyagin naman na noon kuwawan tayo kayo o iya ko na noon kanano ba nang karabato ba yayo ano ro yak karabato kuwawa ikakawag pa sinapuntagin na o punta tami yarori ti sa kaya sipayan ni kabaner pero nga yatamin ro ito kuwawa yataro ito kabaner kuwawa nabanan ka kabayagin ang tayo kayo sinataw ro yung mga rita ng kwa nariri
are puton diri non tairi kayo. Kamna. Wala din sa siraki. Ito pa lagin kaya kakiroyam sirakin tayo. Ang kanang mga bunyi bukan di siraki ko kanal na punta bigyan. Emila. Pasin na po. Yay de bubusi ngi de memetin na rin akong kepong. Bugina ba ana nakon ako de tuwara ka kika amiyo kag ba na kanako de bubusian. Sina kanako ang kay minda yo. Ay sa busiya kan de grupo ke anak-anak ko kanon de memetin na rin kepong pa ma kira kinako mo kay. O kanta nga ba yasan dan ali dauro ya mitrek. Bubusi are ke de memetin na rin tiran ni kameu. Ay ko wani. Ngayon ay kasbenen no kunta yo sibenen no parua tiran ni kameu. Awan ni bugina kasbenen no kay pasina nora tiran ni kameu. Sabu siya kandi te grup na ni kay ba kaya kina ko mo kay. Testing 1 2. Ay mi mic kay kakimeo kay. Ata ko na kay be shock the mic. Hey, 1 2, hey, 1 2. Test. Testing 1 2, Pagkakaway suwakarako Akangayatavano Aperendo sinako Pakanora tewe Apusia siku Haitsikui Apo Apona kunika kaya mite rongo Hoy te payeri kinte manipan Pai moiteram ni kamero te kinanako E kosiaru ni meuni na kumei mendora Pasa que yo te Cristo te vai me cair Pai te payeri kinte manipan Aperendo sinako Paganoran tuwel Aguneteran ni kamel Timel nakitoki Apusia parasiku Hoy siku Yesu bo E asia nora Akame waki Pai te pai
Pasaki ayo te Cristo, te wai mai kariraya. Pai ai te pai eriki, ai te pai eriki, ai te pai eriki, te manipa. Pai moi te ramika meu o e te kinanako. E osi aroni meuli ne kumei me nomora. Pasaki ayo te Cristo, te wai mai kariraya. Pai ai te pai eriki, te manipa. Na kumei me nomora, te wai mai karevari. Pai ai te pai eriki, te manipa. Te manipa. Te manipa. Di mana pa? Kampesin na ba? Kampesin na ba? Ano ba nabi? Ay, ere ka ba mic? Ay, kampesin na ba? Ay, wala di songoran de tadi kayo. Itaw ba? Ina ko memetin na no di tayo yo. Kampesin na ba? Rurupa ka na tayo kayo. Tayo mana kayo? Panaya di asan ka na kwan di tayo. Sinang ilo kong kan din Jawa. Are sinampun din na koroi nanon dari pun kanuan roi di tayo di kayo. Kanuan di taka tebwi me teuana tayo di. Imanya sina din na ko nanon na. Sina kata buat Jawa wari di sina tetaru ni kau kira sabu beraki amen tetaru. Tamera aku maka sinang din na ko nanon Jawa arang ni kakawak. Are kanuan tebong ayo. Si kau waira pa sa kita metam. Akhirnya pekaura me wana-wanar. Me sibusiu ko ang kaidi din tami me roidi. Pe na kaidi da inun nam tekan ti taidi kayo. Nang ani to kon nota ni metata. Si tataru bugin to wari na tegi nam tek. Kati me tua ti merung na koina ato kora-kora. Tini ni kodi pe na takaru wai ko na kona no mem kantaning. Kakabaya da me mon na yun karo kwatokina. Kararoi na makuri to wari buah kari na kona ni kakilive ya arun ngoraya kinan nam teka. Na koiren tayo. Pai kaya retaru no koim saking ke sikororoi. Mehni kororoi na simba Yesu Kristo. Ada pun ingai ya rawe orasa kameu. Akawara ni kaniku. Amen.
Ayun, tatay kayo, yapon na nga rin panahon ni Mauri, taporo-poro na ko kain tapito yon banda, yapan na panin ni Mauri, tatay kay. Mauri na bang kami ang mangura yon radio yon FM 89, inanon tatay kay. Panahon na ban Mauri na ko kami, ang anak mangura, on meta ko yon na Facebook Live, yon Adventist Soap, ang kami ang meta ko na ba yon na YouTube page, yani, kiribas Hope Ajano. Ikaraw daw na bayapuri na makuro yung makuro to be matuwa na saro ko yung kanne. Hindi tayo kayo inanon na Borau, inanon na Taeka. Saro na nakatabi matuwa ng tayo. Ay pun sitin mo rin tayo. Ito kikanuan tuwak, energi kita bitoy kay. Kuha mga ko na ang dawi yari kimuin. Kakawa kita tayo iyo, kamdara pa kay kamagito kindoro kung kami na kamti matuwa ang doro kung man kimuan wakit demon tayo kin karko. Aki pasaro kung nakatabi matuwa ng tayo. Aw kanta ni kabayan ang may sisipanga may sande kay manana tayo katiyaso, puntiyaso. Puning iya, inangan ko tayo yan kuway kan, pako na nuri, inanon meo mo ni kamakuri. Kanana po ko tara-tara yung naban na bong ngayon. Awarang naman siya matay, amin ito kaya kanta ni nga. Awara Roma, ay kuwata ka naman tapay yan na rin kiningapong, o nakon titay yan na rin. Aka kiruya kinano yan, bayay ka na rin yan, titay yan na rin. Kanuan titay yan na rin, kaya tira, anay kay. Tira, anay kay. Imo na nakangura, takapan yan po kintapay para, matukin titay yan, mimitong yon, nukin Yesu. Kasus tamakuran na tawa na tagipan ni Isua. Noria enang nakumay manang awana panematan Noria. Awaki awaria na Noria na awana panik ntang kain non napa. Raw ayo terongorong emon panta kami mi ayo kuri ka kamago kana kono non dai kayo. Pa ka ngay Noria enang nakumay manang ayo punta ka na sa kameo. Teka nukina enang oki. Tuwari ko speka yaka ngay yawata tandoko. Amen. May teuana Yesu. E punteta Yesu ka ba nante bogyat kausus imain ta kainin ta bogyat kausus ba ena pondok. Yawata tandok. Yawata tandok. To sinasina kintai di kayo. To wa kwora di teka wa kwa. Awata tara di teka wa tata. Ayo to ba yakakawa ka sinamaroro kin nantai di kayo. Pa sinaria ini yang oya ba tira ta ba yana no nakna. Yawa ko. Yawata tandok. Yay takakuan, tapay para ibugin ko ni Yesu ayakan. O sinakangan na tayo ba yakan do ko Yesu. Tirata ka ni kina sinatay yay ba yakan ko na. Ayo tayo yan sinagay kang kawag. Kunoria, singay ng tabi sinagay yun tayo di kay. Maya ka man tabi ka kinaba. Tawad ang atin rin na ko iluya na po to Yesu. Kaya takatakan tabi ang ngari ori beto Yesu. Itakatakan mga iyan tabi ang ngari. O na ko inanarinig kaya ako awatak kuna suwangira ba na ro ningay paikan. O tira ka ni kinayan dokom, matugin non nap. Raw, ayo to pa yan ang kokongora. Pa asi sila kita wala kaya kiruya ya kanta ni nga, ni kan nataya pa tira ka ni kinayan doko ni Yesu matugin non nap. Ayo ito pa sila kaya ang kakawa kasi kataya pa tira na baron na tara manuran to pa yan ang doko. Imain nokin ni Yesu. O Yesu ang tamakuruan ng wabi mawa ni matayo, iataya ka ni kanikina ay kaera kayo ang wabi may sina. Yon, mga na. Kaniginayan kawaki ni Yesu. Iya po si kan bayag yan na rin baka ni Rutaram AD 70 Yesu mapayag yan na pundigi dugin non nap. O ya ka nga kaniginayan doko na. Tira kaniginayan. Inayay kaniginayan na nun tiyon napan naro. Ayo to pa iya kakawak. Inayay tumak. Inanon tira inanon tayan di karisa. Inanon naron tiyon nabayo. Monterang ni kakawak yayo. Takawawa na yun na batid, takaniginayan na nun tiyon na pantaw tek. Inayin na batid, takaniginayan tiyon na pantaw tek. Inayin na batid, takaniginayan tiyon na panigibay. Bahay ni kapit, ikarigay kami, narigidat, marawat, iyarigid, kay, tiyang, tiraнаrik. Anayin na pa kanikina, ibugin no kini Yesu. Inayin na batid, takaniginayan na nun tiyon na ba, ilo yata bodo namat. Iboy yata bodo namat. Inayin na batid, takanigina, no, sinako na ba, may ilo ay kay bayi karakakawag, sinanura tamo ni kina, kanikina kan nari, yon napan naro. Tira, tayan kanikina. Hindi kira matero. Kunoria, yakamantata Yesu. Kunoria kanay na ano na kos tayan Kristo ni kibi. Ikakaya Yesu ni kangay kam natara-tara kami banag bro-bro kami yamat. Paniyan na kumay narawa matay kabas. O nakangay, te Kristo ngay. O niya na bro-bro yamat ay kabas. Kunoria.
Anaro ko Kristo ni ke. Anaro ko Christian ay ka ke. Pa pun tete ay Yesu. O siria intertaray na tebong ay. Kabonga no ngay. Ngay ay toy tete ay. Akabonga no ngay na bay tete pati sa ke ngay. Ang ay de Kristo ni ke anaro. O prophecy ni ke. Sinaria intertaray na may. Paano yan natira kita yan Kristo ni kayo, ma-prophecy ni kayo. O na kosi ka ni kinay ka papag, mabay ni kamimi. O na bura-buray akyari ni aki. Ang kanako na yan. Kunorat, timama kaya kunan ko raya, tukura kayo, prophecy ni kayo, ma-Kristo ni kayo. Ikunan, nipa kayo, itiwa matapin ng matuatuan tiyaro. Ayara ka matuwa kung tatay kayo, pakuna kiri kayo. Hindi mamanakian. Imayin ako ni Yesu ay nakura-kura, kipin na no yata bodo na matay riyatan kay rin tiyaro. Awa kay diyan ako mata man Taeka na Taeka Yesuan mama na iya men karawan kanikinay ka kamimi metayan ka kay kuno ran naba yon the world of Facebook one ori baye ka kuta ko ba waka ko way ako na mimi ba ate agi nagbangwa pon di sakit ana ba ko manang tira kay matay garang di bes nara ni Yesu anak roy tayan kanikina kita yan ka kay ay ka kamimi daw kanano na ba ikaraw ta kay teuana ti amata siya kinano ba ina ko mayroon ti Yesu sinaria interataraan. Kay tamakari kita wana ako nani korona batakakay. Sa kisiti aso ako nani korona batakakay. Suring ang ko mo te maro nagyaman ay matan baro at teuana ko yakay ay okoy ari ka bateneta. O baro anay bunga at teuana ko na ba okoy ari kina ba paneta. Taya tatan ako nani korona ba takakay. Ako nani korona ba takani kinang. Ay sinagi mamanagi ni bay ka anori mataray kay pasikawan buro-buriak. Sinapunsin ako na nateka tiya so pa kakawak. Pata ko ayo, papunta may taimonyo ikakakaroy kanikina. Tanan taimonyo ikakakaroy tayan kakayay kay. Ay kana ko yawan non na bani ben bana ko siya na ko debuaka debong ara kakanda to na bong deswar mon demak. Now, sinatara-taray naman bahay kay nga. Arang may sayan Kristo ni kay asan ko Jim Jones, David Ike, David Corres. Asan ko so amatay kay inta ko bangaya ta Kristo. Ta kamimi game. Man ta kamimi. Ita ko Taeka, tara-taray kong kanaro na bayay tanda ina intero. Ay kayo ko na kumanda na Taeka deso. Kanaro bayay ti sarili intero. Intero ko man ayay. May kayo ko na kumanda na Taeka deso. At bay para. Ipopo ka matabay para. Tara-taray ko. Paisaki yan. Mayroon deso. Irang kakawag pa sinariyain. Nora. Diba ya kakawag kayo. Ito ko tuwara soko asara. Tininig nga arwab-arwab yung mawawa. Poresiya na buki. Akamimi anda ko bangaya. De Kristo. Haya kaya ko rati sa pan na yun. Sta ko na bagi ang mga batero kan sa pan. The why itira ke bangwangay at Kristo. O tabay kamimi ikairi at ko ra kinakon tabay ang erang ni kamamat. Ako sa ba Joseph Kipaterema Gredonia Merinde. To ko ra kinabay kakairi na batabotan na mata. Ayo makurintiero iyo matay ka amay sindiwan na ba ayo. To kontinent sa Amerika. At ira ke matay kay ni kairiya kain tiero na kontimet ya kakamako. Ni kairiya ba na ana panimet to kora kaya tani iriya kay na ba. Ana panimet na ban nangana para raya me meuya ibugin na yawak to kora kay. Ayya kaya kora. Kano ba ya kara ayo ba ya kairiya to kora kina kontisilinga ki matakamati ki kitirana ta mamanak. Ayo ay busa ki to Kristo. Ay sa ki to Kristo. 1978 tangaro po si Manu ay dira ki to brabes ni kay Jim Jones. 1991 ay dira ki to brabes David Ike. Arang ina mais. At naman na may bukoy irangan karagina na ko'y minderi kayo bun. Tiyo mata Alan Miller. Ino ko tinamakin iron doon Alan Miller. Inabusmaya ngaya Yesu. O ispa apu yan naririgin tatayari. Nanon ay pondo ko tinamakin iron doon ba inang hindi ba Yesu. Tinamakin na ko iron. Tibaya kami mige ba duway mabuna arona ni Mary Luck. At yakin na ba, apo rin minaro, hindi tayari mew Yesu yain, dinuto demens. Awa karakin ibaya kaya rin ano na may Yesu. Sina po may bunikain, hindi tayari, puni Yesu, hindi tayo. Na tayo katuway? Ita ko ba, erabatan na, iraw na. Yesu, erabatan na, iraw, Alan Miller. O ya karakin aron tumuan ni Karisa ni Kirisa na iraw ni Yesu. Tumuan ni bubuan dirik. O Mary Luck, karabon bunaran, ita ko ba, erabatan na ni Mary, arte magitara. Arin sa tisari mo yun na ba Yesu? Warat to kora kay kawaman na kay. Ati na kinamama na yata botan na matangay. Ni Mary, yaran na ba ngayad? Ni Mary at makitara. O Helen, yata ko ba ngayad Yesu?
Ay ta kuna teka alan. E kuna an te million jama ta ta bangai Yesu. Awangia ya kawa kina kibukin katanakia. Mena pondi ya ini ya itemenna ibogora ay Yesu. Teka ina pondi ya ini ya itemenna. Anari ba Yesu idora. Ikanga na ta yangai ibukin apa yuringi pa ni kapena kiari kinanu meu ngeiri ba Yesu. Wara mo teka kin teten pekanda teten ni kana ko Yesu ndada. Alan mela. Eri ki paterongo arang kakongora rongo nalan. Ay kay dekorak ay kakakuha nga iya Yesu. Nanapok ya po at kay silang detemensi ko rin anong te sarabi tami Jonas Begnison yo mata kaya kakuha pa nga kawagin Kristo. Tuwaya mamanang antiyon naba. Ndukuri ko ito yan nung may yo mata kaya tao pa nga iya. Iya ito kausos may doon Yesu Kristo rin pa nga iya na rin Kristo. Diba yan ang gamimi. Tiya kagyan ba yan tiyon naba yu ipun mais tiyo mata. Ayasan na rin na. Pata Kristo ngay. Pare na tira kita yan Kristo ni kewe, ma promise ni kewe. O ni na kosi kanigina ay kapabag, ma bay ni kamimi. O na probreya kyari ni aking kana ko na anang puntira ki promise ni kewe. Sa punoriya ba asan benentira ke. Inanon tetayayo. Ana taya ka Yesu suangina yan may shoma tay ka nanakin ano yung tuwagin naro. Kaya kinun tiyoma tay si temen na. No mo tiyoma tay si temen na kaya iriya teboton nama tay ni kapene. Paana iriya. Ya pondi ki anan tebong ayo. Naroon nariteten prophecy ay Yesu, wawatang atirigin ako. Milyon bog, mabirim, o pipan ko ang ura, yon tuwagin na raw kami mintiyon na, baka ina gino yon matay karang ni kami, yan ang raw tatapok ya puris sa king kay, yon teka yon matay kan. Arang ni mais. Takanikina, inanon tiyon na bantaw tek. Saan orang kan, takawuwan kanikina, inanon titapo, inanon titaw tek. Yesu ya mga rita na ko na marurong kayon. Tekin na kanikinay ka na kos. Manuwagin daw tekan diyon na bayo. Tibuwa ka. Ilikin mayroon daw tekan diyon na bayo. Yesu ya marurong na tekin di tabararaan diyon na bayo. Tibuwa ka. Tiranarik. Kunoria. Yesu ya kamandeten prophecy at tekan bayi ka. Anarik idarikiran bong ay kay. Pero wamano. Tibuwa ka matanuan buwa ka nakamnang utekan buwa ka matanuan buwa ka kam natara-tarayin kami pakam naki maku paniya na pondo ko bay kay me isway ndoko tetok amen raw anaro ko bay kay me isway ndoko tetok ebon tayakin na Yesu the censure no buwa asa sanwaki na no takawabu in censure era nagbat the censure no buwa tibuwa wan buite milyon amatin tibuwa kan singay. Eka ana teka Yesu upani na tira kita botan nama tatuana nekana ko botan nama tatuana awian te uya temen nekana ko uyan te uya temen ayo to pa ya ka to bibia ti na baro Yesu eta tan brabes pai mind te toki ona ye te bobo ka kora ana tona na ko ti na pa ni kabuta sapo nori ang kai medara saki ko na sinaka kiwe bare apon di ki bai kai te kawawin sensure ye te bobo ona wi menemo mai sin te boga siringi era ka yo no watanga ti amat ni mewa men buka ay kay siringi ono wo te million jomat te buwa wana bui te million jomat amaten te buka singay wara te jomat mandirang kakawa gidon Yesu yamat te buwa kam nakaragya tera uiro sa tong ibay kay na kumi kam nakaragya tera umairo ami pay yon te patera awat makam nakabibitay na nomi yesen ka te anak ay te ayo to pay kakawa kay te na Yesu ami pay tera awat an tion na bayo ma kam nakabibitay na nomi yesen kataya na kay tiap. Raw ay kay punupay kanadik. Ay kay punupay kanadik. Te bororoy buginti. Tiroy ay kitiman. Apon na kitiman da yan bororoy bugintiroy tiwan na bayo. Punna kaya kunan kari kaya tiroy. Te pay para ya kaman te kinanawag tiwan mata ni kani kari kaya tiraw. May punna ki kunan dik. Ay ka para bawron tiro ay. Eta ko ngana ka ngay. Iraw tiap ay meu. Oni na ko iri temeti ay kaya taki ko na yeron temera kinari ni kana isu ati ay na bigogo ona punna ki kona ndabi meu ya taraya ina wagi kare ki entera un johanna pa yo me apunte aki na te para ina punna kire ke terau si ta ko ba semano yo na bera gribes ina ro temeti sa kya tai punta pai para te akin e man ko ro ki bororo ya treaty of Versailles soon wabu me anu dangaru wabu de bu merwewa Are monte ye the League of Nations. The one pota kin pota nama da the League. E pon naki mani min de ken te bororo ye. Ayere pota wana ba te buaka ta kabena ni kakama kun ti naba. At the World War, the Second World War.
Tengar wo buwa bu men mewa. Imu inte buwa kan na taka bena ni buburan ng tiyon naba. E mga monte na perabatan the United Nations. At the League of Nations ko e mga bitakin kaya the United Nations. Tengar wo buwa abu men mewa. E mga tina pa bena mga yang ko na karikian teroy. Kaya bonsan tete Yesu ndo pa para inapun na ki ko na hande ki teroy. Inapun na ki. Ami pa iterawat. Nakabibitay na nun may yesan kataya na kay tiya. Punta na tayo kay Yesu wan na rerabuto. Ito ko ito parang kanata ko penaroy tiya pa ni meu enero ko temete iriyan. Diya ro yakya tayo. E pornang ni kami may abun nang ko ito parang pa tiya kina te pa yan ari kinarapong ngay. Ito ko parang penaro ko Yesu hindi tayo rabutan na mataw teka. Apon ko nan karo ito pa yan na siringi ay. An punurang kay tirabe ka hindi tayo ya ko nan punuru bigay puniro na tiyan na ba yu na nuclear. Pain buwa kay karang ni makaroy rin tiyan na ba debong ayo. Tiyan na ba yu iya ko nan punuru bigay ay puniro na. Ya pun ko na nuru bigay ya pun iron. Awa nu botan nama to ero ko unim maya bong mate na kaya tak daga ye mateta yere na nga nagay yamtero ki brabes ma ki aisha ki bona yamakuri ma kana ma karam akana manguri ma kana ka kannat o teta yere na siringa ki ye kauru on tiep to ora ke tanuru on tiep de buka kan kai ma pain buka ka ma karori ana benuru ka ki doni Yesu ndeta yare pa pun te na te para. Ikaw ay ito ko na pa yun diyan mata ko na nuru diyan na bande bong ayo. Iya ko na diyan mata nuru diyan na bande bong ay. Sa panori ba kay ka man siyang ora dapat tatante wa ayo ya kando ko Yesu amen. Ya kando ko. Sa mga orangan ng kanakin na nun diyan na ba ni karigibay. The world ya kato birayo diyan na ba yo ba ni ka man staw ba sila uy kay. Ya yara pigere ray aram marawara ray tirana ray. Ma Yay taka nga ro we ate akin akin tabay para. Diyon na ba ni karikibay. Ina yay taka nga narik. Tiro ngo. Ano tamano ba yan ang tona na ko diyon na ba yu. Ina kura tepek. Imay sama tay kamatin tabo ngayon. Kay yay na ba yung kay tete ni kaway yay tukura kay kakya kana yay yapon. Abi nang kay idarikin ta kaway matarana maakya kanuan pirutoy. Ingeng kami gilibes. Era watami mo nan dais. Ira wata bata mo na. Karena ako temonan daisan. Mera wata emet payak ya kana nanda bongay. Are anaro ko rongo ma yen tiaba tuwana tirungo. Aki ante marakat mau taka tera anarik enang punna ket meun jon na bayo. Tiaba tuwana. Nori ate ay gay. Arang kana no ang ate na Afrika ate ay gay. Ate ay gay ate ako nori apon ng Mount Norris. Aki marakiro ay kirori kanay. Oto wa mamara gitu ya si tuta na kanay ako nande ke ndebong ako rak. Aka na no ang to rak. Iaki parents ti amarakin ti onnap. Iaki parents ta kaupa ti onnap. Man ta ka nga ka man ti akin na Yesu. Ana di boss ta boda ki boda nama ta tinipuin na wanu apa etere ti amaraki ay. Ti onnap ayo. Teuana ta ko no wa iaki ta kanan ndebong ay. 1/6. Ilang karano kawak ngay sipun ng tos euro ngay gilibes pa irigina pa karara pa may stiko tipin sa mga maragin katuapong para rawat akan wangaran mayroon de taute kara taute kaki iya man ni kara iya man ni pek de man nagmaguri iya tera narik si meu may ito orak ayaki meu de pongayo diginagen de boton nama da dangawan no buwa 200 billion ngate ni buyi 1 billion dangawan no buyi 1 billion Tanga ruwa merwa ono wa de billion. Wo tanga de mata wona isu wa de billion. Wo tanga wa me wo ono wa de billion. Nano nang kai wo tanga wa me mewa. Ya ra karak. To ya kung kai ya kan buit de billion kai mai sin de botan namat an na bayo. Ya pun nang mai de botan namat. E merwa kai gribes sa pun nora na ban. Gagay lang ni mawa ko yuring ang ko bande pagay lang ni mawa ka nga ibo ko ni kai daw ang akit. Ngkai ya me kanak. Toy mo hindi irawa buit de dik. Asin ang hindi ya. Ay si ngay na ba kayo takay narani o tara narigi pa inang ngakya apar inang onda kende boton namat tebwi na tanga ati amat ni katuabong tenu ate semare ni mewa de million ni katu adi kiamat debeki kanano kawa ki geti na payo tiorak ani na ko rongo maora kay kakamama te mamayin tiaba tuwana tiorak coronavirus esen na ko na mga rukur tiorak ya kamama diri tuwana ay kay pun kan wanta para pun tagin na para anaro ko orak dongo na orak kay kakamamat
Nero korki ika kamamet. The Borau virus, the Zika virus, the tuberculosis, the Nile virus, the mad cow disease, the malaria, the SARS, the bird flu, the AIDS, the superbugs, the monkeypox. Oto atarari kare na mga kosiriki. Inanon diri kay mara. Ya kiri karon te orak. Sasa nura to coronavirus ndana ko. Sasa nura kami ubakan. Kunang gunan mamanang andang nino amatan mamanang. O ne na rong rong mamaya intiaba tuwana on tiaba tuwana. Raw ikataw-tawag ba ako nimebu yung may sinta maya ni kadubi at yon naba ni kato apong o wabu itangan kato adirik. Yon sepan ikato ay suwa deminis deruru kiti truma. Ano na makinaki. Oy pun ka kawan ni menay sepan de tayo na. Oy kan ko kuwat ya kani ko abun mo yung aroy to kurang kay ya kata ko yan kato ay suwa deminis inaro ko deruru. Puni ay deruru ay na makin na. Dapat ay kuwag nang na makin na. Dapat ay ko na makin na. Mayang mo yung aroy kan sepan na. Mapunang ka kamak. Pag yan ano, punta ka kain sa pan, kita ko ang tayo, ikibit ba, may yantip. Kakamak, tiyon na bayo, okay? May punisa na tayo kay Yesu, sa ginawa yan na tapos tiyon na bayo. Damaya yan, naroon may sindamaya sa Tanuri. China, Haiti, Peru, Indonesia, Japan, Afghanistan, Indonesia, Turkey, Syria, Ecuador, iyarik. Yapon na naroon na. Ngesara kon takawa buin sensuro yana kon wanu buat tanga ti amata ya sanimete men demaye ni gota ke tsunami ron. Arang kanano ang amatan taye kai. Kakayan meu mo kanano bo ero gota ka ngayo kunang kanga manasim masibum. Ante ako na rawe yamo ni kameu ke topo ni kiemo ke to nasim ke to asibum kanga. Ayo te tay ni kanga raw. Asinariya na tayo ba ya kiraw ti on na bayo. Asinariya na tayo ba sa kiraw ite tapon ko ti on na bayo. Awane yan namin na kanikinantay, manamakay na may tuy. Awane, anaro ko kanano nga iyabodo naman tayo na ba, matamani nga ibugin dulungan ni maraw. Yururo nga teman na timetang nga, aro ko ikayo. Emea kan te tapos ko na tayo siniluwa doon. Kami ikiribes, kamu yang araw, hindi kakimiya iyo. Para yapon nung una pero nung ante na may tandak. O yun na yapon ng kakamako. Yan ang kakamako. Ngayon ito sa taniyan. Mayo, aman nga ibugin durungan ni meraw manao. Oni na para no yo amatan ni mago man kanta nga ibeki ako ra koray karaw. Ayo, depay ana bundik. Hanang bundik ibeki ni kaban. Pun kanuan depay para buntekin na Yesu. Oni na ro rong maora kay kakamama de mayin tiaba tuwana. Mondiki ni meraki ibeki ni ban buntekin na Yesu. Mondiki ni meraki ibeki kana akos kwatay bay sipon mondiki ni meraki. Po sito wana tiyak iyo tayo ng boton naman to. Sito wana burin ta kataw-taw. Ay kami una nakuha kinap. Anya na Taeka, Antonio Guterres. Ngaya the UN Secretary General. Ay tako ba? Kana po sito wana ba ya bure ido ya kain diwan naba. Ay bure na ba turun to. Kana po muni na ba ekakiya na ba ana pa indang sili manera ay bure na ba turun diwan naba. Si meon tayo kana ko bari. Sabu meya kura di bay ni meron ng Amerika, Marusia, Maya, Masayna. Sa ngayon ba nang iyay takanga ngagi? Imeran na nabay kay pare inang diri ba depain kongura nang kokongura. Ma puni ay detay na rin na punupure na bepain. Tuwan ay bukon na pag daw tek. On detay yari pure. Okay yari punupure na ko na. Kuagi ko na makasan. Kay iti karo ba akatay yan to na noy. Patay ba ibubura kay mwina. O sexy mwina ido yam. Inaroda tion na pa ni kapan. Takanga nga tepekin. The plastic tikimbi medera ya kiri karon. Ay punti tapon ni mangang kay marawag. Ya kiri ba ito marawa diri gitira. Tipikir diri. Ya pundi ba tapon kami ngongo kaya marawa. Pain ka penika apen ni pisiru ay. Iga amat na kyakak. O tiyanara ta ko man nenura kina kanuan na pora na runa stegin ng gebong oirikin ndaran kang araran timeti. O apen ni meti man na kimarawa. Ayo tetayan ang idik. Kam nakakamatami na ko karawa tara yon na ba ina no pa na mauna tayan karawan na yon pubunti ay. Itayan ni mabin matuwa na ano. Raw, sila mga orang nga na kinain na nung tabotan namat. Tirahin na diki, iluya tabotan namat. Nayaro lang ay giribasi kay. Ayo ta ka nga iluya tabotan namat. Enang kabasag de buwaka kan tapon ni kapan. Kunoria enang punipes de buwaka. Kunong ko kiripes enang dori. Ngay kuno kiripes yapon na kirikero na yapon nang kura temengongo. Ndero ya bong kay ay. Yapon ko kurong kay ndero ayo makagindoro akin ko baroro akin ko akan na detect. Orang nung yapa. Matero ya bo yak. Enang kabasag de buwakan tapon kapan.
Ay tete Yesu ni kabota wayo matabong ari imain do kon teya. Ana yaron na bong no aro kon nasintiwa mata baron tiya pen bong ka kay imain teya kan kya mamara ke mani momoy mani yen man nanganga na kon teya ni karo tabong ari ni ay no inanon tiaki. Awake ta tiaki nge suwa indo kon usiya na ko amata ni kabanaya. O yaron na pero kon nasintiwa mata. Taraya tukora ke kay momoy. Amamaraki. Aku kurei ane nene nakia yakanga ngaro kote tayare ro koya ite yak rau ayona ba punta ba yanariki imando kon rawe ay Yesu ana pun katu kinano yamat nuku kurei man tamare kakasan de mewe manero ko to bongari ay na bundang kanano kawak ario mamara ke yama momoya de me kurei buninga ya bani ye detai ay ko tabe makani kinayan detai ayakan Itakaruan no, ayon kaway nando ko tayo ka. Mapon nagikanding nga ginapanan no yawa, gini na baiki. Asa ni pura yay manday din ano yakin na. Tiraro ran tabong ngay, Yesu ito ko baron. Tatayari main tayo ka bon si tabo na maron tapong ari main do ni Yesu. Ngi ka bon na Taeka. Ayen o angangan na kundi yay ni Yesu ay teten prophecia uruakin tausu. Inauruakin teroro ayo. Tiraure down erosi ausun ka panan jon naba ni kato didik ate ya yake tamaya ay yake sinaya tuwagi ni bakabure de durak de tautau de bigo ko ri adro ni rak hapon ko wana ta ka para raw ni tayo kayo sa pun na ki kunan man kang aray mas kay tawo de so ba yori ba kay taray baykain de bongay ma de so ko na ni pitan ano na de tayo kayo e ko na ni pitan tapay yamen na ano na de bongayo de so ko na ni buokira Pasina ko kamu yang ada marau sunong ko naron na kakukuring. Itauroi tiaswa nubuogi ko tatay kayo. Sinaki karawawa tayo naron na bayi ka na rin kaya ay kay punipay ka na rin. Matiaswa itang rira pas nariya inungon na natek. Si meon tiyon na ba rigira kaya itiyo awa matakakeru matebure matebuaka apon si tiaro na ba mana pong no. Oy buaka tiya pa matan tiaswa o abutawan na ba de siri. Oy taraya kay no na ba tiaswa noria. Apuaga ka. Papa ni amatan ka buaga ka yeruya yon napa. Yon napa ayo. Ane te bayan. Tukura kaya nang kita ni muyang iya. Anang hindi kiba tanan teni ka intapoy ka kakakor. Tiya kura takangangan yon napa ayo. Tiya kiraw. Enang ito ko Yesu. Ako robugin tayo yan kanikina. Kristo ni kebe. Maprapes ni kebe. Tanan buaka matanuan buaka. Tangiran teroy, maga teroy. Terongo. Ora kay kakamamat ay kay yapanin do ko ni kapane yon na para maya intia ba tia gisya ke wato buaka ka uruakin muyenga ndiraure ti yawa kona on tia ba ti kangangan te bane awarang ni pasidiki do ayo te pa ya ta kapane ni kakawak ate akin na Yesu pata kapane ani kanikinaroy ta kanikinayo ndeta yarero ko ta kanikinayo ay so ipane yero ko na pa yite doki Mata yo we mau de we mau. O ani na tatagi na ke uang kiri en wen tes wa yo naba pa tapai ni ko aso sina ko ya bodo nama tani ka banaya. Ang kane en roko na bayai te toki. Rau ayo roi kan kinayan te toki. Awai bukin asi tatakaru na bay banda ya bay kay. O doi kana sila bayara kay abun na karawiyo ayara kay ana na ko na kon teteter. Ayo tetabe sang anak mata yo wi mawon wate wi mero kamna na kon ka Kristen ya bodo nama tani ka banaya. Ana tega tiana ran to ko stomagro de wi mawe kiba tiana ra inukan karawa. Ay ino na tuwang kiri ay kitoto ki pena tegi na ko yama tamba pero mata yente te manatan nama ta. Ane bukin asi na ko main tete itabe tu guys sasan tete de ora ke stomagro ko main tete. Ayo tapera basinari en gaurunga de na ba yakando ko Yesu. Ar ko kanikinay kay. Ayo pun tete kan tangira sagi tete kan dibuak. Sagi tete kan noni kay. Mapun tete kan tangira mayroon tiaso as wosen tete ayo. Tako tete kan te kapane an kanikinayo. Tete kinan de uang kiri e penera ayo. Ay na ko na ba yite toki. Punta pay para te akin. Eso ay buta bare nang maist te makuri ayo te anap. Mais te makuri ayo na karawagin kaptobia te anap. Na ko yete ko ra kagyaga ko wa Yesu. Tewara ka kesway busmaya te uang kiri ka kesway busmaya o kini Yesu ata ka wo. Ay no na tener te manda pa yakibag ba inu kan karawa ye ino na te uang kiri yakito to ki pena te akin na ko ya ke ameka yon tepa ona ko ya bodo na ba ni ka bani ma baronga mata yentete manata nomata.
Nda kosyo siro wa ta ko Yesu pa sinata ya sero kon nda toki. Nda kapenen kan kinayo. Ano bugina sero ko ikai nda yai. Si tekin na pan. Ia maing tiaswa ngai. Tiaswa ia ka maing atu wangerio na kon tio na ban nda yayo. Ia ki taka tio mata. Ia ka mana ngai atu orak barang na on tekin. Awan de bugina. Ai tina pa ngai nda tai kayo. Ia koro ono pui matu ona uri kai. O ira pa ia tekin nang kai na koimi. Taru wai ka kain pan de manu ki au kan tani ka sinai bobo ki de ita bobo ki mau nga yon asa mayak ere ki ru ya kain de pero de tapu to wana tiririo ayu ara radio ya bobo ranti ona ba Adventist World Radio o ya kana ko mana kana ko ina ba tayen dongo ngai ka yot tu wana te pero nga ita bobo ki de mau nga yung ura ang ki ura ere kana ko wana ba yon de tabas met awa bobo sina penero ko te ba iria ni ka kaya te atrusari te kina ko yan de radio awa kana na ko ila wat tetaye man de tetani nganen ka kayan rukon turong-rungarin naratap narabis to wana kan mga iya ang gero to basta ya ko benang ndokum e nga to kora kay kabus te kawa yun ka ben a penin tawroy na kon de babesito akin ka ben asan nung ora to no a tawroy nira ya sa kameo no de babesito ayo to pa yer kin kan dion nap ya te akin aki ya may ngi so ka may nga turong ayo na kon tapa na ko ikarang naroon na kon dion na ba ayo ay karang kakiro to sa basna ko nando ko yai tapera ni maunga inuka ni ba yarik ya tape ni maing dia so anda yai ko ki kan ka dia pem de tai ke kan ora ko tawro na ba dakani kinayo ko tawro na ba ni busmaya Yesu asa mga maroro kina kawag ni Yesu anda tai tuwana may ka ko wa pa ya pun ko bukin kan kinai ka steakin anda tai kayo apon menai de ben metera sanori ba apon ko wa apon dangin ko wa ni anda tai kayo kanano pa iya inanom ngan ka tawroy kung kay kwata ya ba ban do kan kinai kay iya tawroy nanom kan busmaya tenono ni kameo meron dieswa inanon dai kayo ikaw na ko kon dai kayo una musika inanom mata tami erori ani na pun wiri giri kirom ay nangan ko takanta ni nga kakawak ba ko na busmay kan kinai kay ako na tay yay payakandoki arawe ay Yesu inakakapayahin kami tuyan ay stepeng kain kakanta ni ngaya au kanta ni kapanuran kan kinai kay sa tay pa sa kinaro na temoy nga o temewa ri asan katawroya ibukin ang hiray kay kapan anda pa nin kakapayaki ay wara tariwa manu itaw pa apun ko wa teaka kya tekin kita di kayo kani kinayan rokon Yesu sanori metara songo itaningar o apun menay ya peray kay nakunti nga pong sila mga ongorang kanya kawakin ni Yesu sa sanungura kani kinayan rokon ni nga pong sila mga ongorang kanya kawakin ni Yesu yay wana to grupo na nene are may pundi kaya ya tayo kaya wala rin sinabos maya na kumuhay kay o kanta ni nga yasan do kami direct ito ya kanji di media ay tayo pundi kaya wala rin ito pa to find tayo ay kama katawran kami kaya na kumuhay kay pwede yan ang katanga kami direct ang kaya punta ba nikikita kay atayin pundi kay tibi ba ani nebus dakain kurubok kama ko rin na ba mi feedback yon to kongoran tayo kayo ang kuya ko meta ko online ko nan leave ang comment data ba ko meta ko may ay sa busumaya di kandi siguro po na rin atayin pundi tayo ampe sila
eh, eh. eh. From a long time I traveled down a long lonely road. My heart was so heavy and sing low, and I heard about Jesus. What a wonderful hour! I'm so glad that I found out He could bring me out in His saving power. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Lost in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out, show me the way. Like a bird out of prison that's taken its flight, like a blind man that God gave back his sight, like a poor wretched beggar who found fortune and fame. I'm so glad that I found out He could bring me out through His holy name. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out, show me the way. Thank God I am free, free, free from this world of sin. Washed in the blood of Jesus, I've been born again. Hallelujah, I'm saved, saved, saved by His wonderful grace. I'm so glad that I found out He could bring me out, show me the way. I'm so glad that I found out He could bring me out, show me the way. Show me the way. Sekarang ya te gaya ya. Aki awa te gaya ni. Ni panai ni mana mini kunai ya kana kon te yo. Era pa tu ya kaya ngana te no ametan John na ba pupu de yo. Ko bunda kia kona nangani te no ametan John na ba pupu de yo ponsi Yesus Kristo. Kambasin na ba te ne nang te mero panawi kuna mi re kamasan nangani te yo. Sina busia kan peso kamangani da kuna mi to korana kali peso. Peso ayo te bepa ne poni busina ba takani grupo dalam feedback bukin ta kongora tadi kayo kokonan danare ni kore ni te bepa
Ko yere ko meta ko online ko nan leave am comment. Nita bare ko meta ko me. Sa busi ma yere ki kan peso. Aya. Ya busi ya kan na pigil peu. Au kan tani nga ba ya to ami korek. Katoran kami mina yo. Test. Test. Kita peni mananga nakon teka te ateni o tante kora ay moraro kamero ame mimitongina teuana kukusi ay karayan na yaro Noraiba name naikeke Yatai ekone naidari Sibai kainari Yekone naikeke Tangiri anika norate tangira tadani ngai puku inane kinaro te tangira ipukin te menna ni kanongo No!
Kana ba kan beso na mena igay no rai pan na mena igay oh ko na be ko na mena na be igay ngai rai kai ka bena sina bena ni mena igay hambesin na ba kan beso ko na mi ai ita ko ba pun de meto na bena buste de be ba ta kain korobok sina busi yang kan pondik sa busi kami ko na mi to koran nari ni na ko na tayo kampesin na ba kan pondik ay kan pondik kaya po tabi nagkikira kan pondik sinakauling de nakonting abong ena mo pa kaya kan sira kaya antay pita sa tabas ena mo pa kaya kan sira kaya nakonting abong di sante yay mai rayo yay de to ko parents kasiyan na di sante ki rom ronan na di yay rom mga karawakin di sante yay mai rayo ay sa musmaya ni kan de Pwede, ay kanda ba? Test. 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 Konariki pate paieran ngi mete nanu yai kusuangai panangai ni kapene dewa kita ngiriko pai karimo ai pai tape wairariki Yataya pa rekente mel kana kumete mo akari ki pawiani neyu Yesu awe vai ponte metin senayu matemento to kani kai kiyangai na koi nikapene Menano mo, I
anak de mangkuiro Baira babata de kabainak karebari Angkana tore kabai Anak akoni mekino ni mekiniko Pati kapaya are nare kana kumenairo Aku nonton kani kai down no nairo Pai ponte meten se meyu pate mento kani kai kiang ngai na koi ni kapene Sakinano menano mo awe kaniki nayaro laki mengarara laki meiro amai sikawai kina kuyai may meron kana kiyang koe yata ya pasakinano me konano mo Sakinano menano mo awe kaniki nayaro laki mengarara laki meiro Amay sikaway kinakuyay Nay meron kana kiyang koe Yataya pasakinano menano mo Yataya pasakinano mo Yataya pasakinano mo Sakinano mo Wala no more Kanta pa kain bodigi. Kanta pa kain bodigi ni panami nang temero. Malibin ko nami nang sigiroy. Sa ginalo na bonda no mo. Bonda ni roy ta kanta ni nga asibel ni hugo goria ngaira ka na si Joshua. Eka kawa kidigi ilan nanon Joshua nakon ilan nanon Jamata. Kampasin na ba kain bodigi. Kani yay san no ko metang tayo. Ay kakawa kipan nawar kena ben. Nako min tayo dige. Ito ko de tomon beba. Erang ini kokongora, yaki katokinano. Ini buat kita uyan the feedback, mayroong kuya de kokorigan tayo. Ito ko de beba iminay. Ini buat kita suan na Taeka ay katabu mitong. Era pa kokongora pa imeatata. Yaki katokinano jongongora. Kawan. Aki kona tokinanora, nongora yakinan na Taeka tiasua. Ita ko minay. Era pa jongora pa tata roy. Ina ne puwa ki teuea. Yaki toki nanora. Yaki toki nanora. Era pa de feedback. Ne puwa teuea. Tipe pa minay yun ako. Era pa te kongora pa sa taya pa amay siriki ongora. Era ba ko wani mangari ki kasiyan na riasan digi rom. Ne pok to ya. Ato kone takabani ayo. Ina pok Yesu Kristo na Taeka are sitimetua ni karikia mayron are yasa ni miyokoya. Era pa Yesu anaraw o anaroy tiasua iron tamnay na are roy imeon anatoro are yangan na rakan anaririkin tebong hey God bless that the family. Era pa usu ayo
na feedback tayo ayo uri nga na pe ana toro towe are timeto anta takaruaya ante aga chaso isuta ni kawai ai dari kini kawai anta apa ke e kona te akin nei kora pa te dosu ngwe are ko uri nga na pe te terta ke hangiroi ni katikiroi no na kini pong tayo era pa ora te songora ito ko ba ya kona tuki tena no ke yaki kona tuki tena no jongo ngora na te aga chaso o ngai na betana nini akine be kona tuki na be na no ran nini me semanga kai ko ikuna rai kai no konti ngabong o ngai da tanura semanga kai ngai na no rari kina konti ngabong o naro dari tiakin na konti ngabong ay na mo ni pai kaya kan disiraki are antai epita ti tabes o doana kina be meta kongora are kawakin Yesu ay punti tayo kali kini kakai tau ebes nakoy mi kanje kaya bayo tabito panda ebe panin namitay are kamasan timetuan nanganganira mitay mangaira ni parawakin na tayo kadjaswa maymon arapong ikarukwa asa rukon narakatabi metawan ni pong ni parawakin na tayo kadjaswa kampesin na ba kamay tau namitay mangaira nitay ay ikarapa ko na bang kwere ko mimeta ko online the live on the Facebook at the YouTube. Kung basi na benda ba, bugin na amtay na benda kayo nira ti Borau hinun ti Taeka. Ay kahit ako na bang kwere ko ti meto ng oray lagi ng radio, korang nila na lagi ng radio ni karong kaparan na. Kora pa na benda amtay. Ay po isitin pong gay isitin mo rin tayo diki. Ay ito ki ti Borau itapito na Taeka Tiasua. Nairon na si Koroy si Borau wakin tayo. Apa sini gina ba? Tita bari ko menayay. Tita bari ko metak may tita bari ko ngora mayay. Sina kata po siya wali niki. Sina kainiran tita tar. Sini po ko sikay taw ko tamera Jesua. Ibugin doy doy tita di kayo. Awam tia kari songora yakin na mayroon namtor. Sikay taw ko tamera. Sibubusi ko tamera pa ko nakawakin ni rin tayo di kayo. Kung natararuay na Jesua. Nano re papa pasikan no o tandangay ng kanaya poray menom tamera ko biya karkoy ay. Sikan no na petya suwa ti tayiki ting ngapong ang array tahan ako ara Borau inon nam Taeka. Subusi ko biya karkoy na pay tamera kanaya poray menom. Sa busi ko na roni de nun panintay di kayo. Happy karok pa ni kapen idura me poray menom. Kay didiran tami merori nun kan kawain ti roy de bukin naram. Kakabayan ni kapen kakabaya to ware. Iti metu ang takaruay am Taeka. Tubong koraki kita di koraki. Ay kaya nataron ako misakin kasi korroy, na korroy na si May Yesu Kristo, ada pun ngay araw ya warsa kameo, akawara ni kaniko. Amen. Ay wara de songora. Pute di mana ni kakaitawan ni kakatikiroy na ko minta di kayo. Kami na tikiroy nun di karon tayo di kayo. Tuwi na ronin kami. Katikiroy ko na biyang kwero, kuti meto ko nung oran, isya nukun kilibeso, isya nukun tarawa. Kita pada kung orang main di radio, di live, Facebook, YouTube, kung natikiroy na benta pada komen ayay. Ako katikiroy kita di kayo, sinabi ng tikiroy, sinabi suroy, good night ni kapen. Sa pene nakuha ko tikitin, narakurak, kasi nakainira. Kasi na